وهو النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau Rasulullah berdiri di mihrabnya, lama beliau berdiri salat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak kakinya. ونحن نصلي ونخلي. Namun kita kadang sholat, kadang enggak. Maksudnya sholat sunnah, lebih-lebih wajib. Na'udzubillah min dzalik. وإن صلينا نصلي صلاة كلها أقرب لغير القبول. Kalaupun kita sholat, kebanyakan sholat kita ini banyak yang belum diterima manakala tidak memenuhi syarat-syaratnya. صلاتنا من غير اطمئنان ومن غير خشوع، وكم من مصل ليس له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع. Ketika orang itu sholat tidak menyempurnakan tumak ninahnya, maka sholatnya pun tidaklah diterima. Fakam min musallin laisa lahu min sholati illa ru'yatul mihrab. Banyak sekali orang yang sholat itu cuma melihat mihrabnya, tempat sholatnya, dan berdiri serta duduknya saja, tidak dapat apa-apa karena tidak sempurna menjalankan rukun-rukun sholat. قال الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, jagalah sholat yang telah diwajibkan Allah kepada kita semuanya, lebih-lebih sholatul wusta, dan kalian beribadahlah hanya semata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. وننتقل إلى موضوع آخر وهو الأخير، إنما هو أمر مهم جدا وهو شائك وفي هذا الزمان قد ضاع علينا جميعا. Dan sekarang beliau akan berpindah pada pembahasan lain, yang mana pembahasan ini sudah mewabah bagi zaman-zaman ini. والموضوع الشائك هو حقوق الوالدين والعياذ بالله. Sasaran atau pembahasan yang akan kita bahas ini adalah masalah durhaka kepada kedua orang tua. وكل عاق هو يذهب إلى واد في جهنم والعياذ بالله. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya pasti masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. فلا نجعل أنفسنا من العققة والعياذ بالله. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah. فمن كانت له أما أو أبا على قيد الحياة فما زال له بابان من أبواب الجنة مفتوحان. Barang siapa masih memiliki ayah dan ibu, maka hakikatnya dia masih punya dua pintu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. وإذا انتقل أغلقت تلك البابان. Ketika orang tua telah meninggal dunia, laksana pintu surga telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. كان أحدهم يمشي في جنازة فكان أحدهم بجانبه، وهذا الذي يمشي في الجنازة يبكي وينحب، يبكي يبكي يبكي، فسأله الذي بجانبه لماذا أنت تبكي هكذا؟ قال كيف لا أبكي أن الذي ماتت هي أمي، ولكن لا أبكي على أنها ماتت، لكن أبكي على أن باب واحد من أبواب الجنة قد أغلق علي. Pernah ada seorang anak, ketika ada mayit yang di dalam keranda itu dibawa, anak ini menangis terseduh-seduh. Lantas orang-orang ini bertanya, kenapa engkau menangis? Apa yang kau tangisi? Anak ini menjawab, aku menangisi karena ini yang meninggal adalah ibuku, dan ibuku ini adalah salah satu pintu di mana pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka oleh kepadaku. Al-jannah tahta aqdam al-ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Fa'alaikum bi birri abaikum tabarrukum abna'akum. Wajib bagi kalian untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua sesuai sabda Rasul, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian semuanya.
فمهما قدمنا ونقدم لأمنا وأبونا لم نفي حقهما أبدا أبدا. Apa yang telah kita lakukan kepada kedua orang tua dari amal yang baik itu tidak bisa membalas besar jasa kedua orang tua kita. Sakhatullah fi sakhatil walidain wa ridallah fi ridal walid. Murka Allah terdapat kepada murka kedua orang tua dan ridho Allah pun terdapat pada keridhaan kedua orang tua. Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah innani qad hajajtu bi ummi ala aktafi في كل المشاعر المقدسة طفت بها 7 أشواط بالكعبة و7 أشواط في السعي وأخذتها إلى منى ومزدلفة وكل المناسك التي الواجبة أخذتها على كتفي فهل أديت حقها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤدي ولو حق زفرة من زفرات الولادة. Pernah ada salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya aku wahai Rasulullah membawa ibuku melakukan haji dan umroh. Aku gendong ibuku, aku jalankan ketika tawaf sebanyak 7 kali putaran, ku bawa ke tempat sa'i Mina Marwah, aku lakukan, aku gendong ibuku tersebut. Apakah apa yang aku lakukan ini sudah membalas jasa kepada ibuku? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Belum bisa dikatakan engkau berbakti membalas kebaikan kedua orang tuamu meskipun dengan diukur rasa sakit ketika sang ibu melahirkanmu. فحق الوالدين لا يسقط أبدا حتى لو كانوا كفارا أو كانوا عصاة لا يمكن أن ترفع صوتك على والديك أبدا مهما كان أنت أقل من والديك. Hak anak, hak orang tua yang harus dilakukan anak-anaknya itu harus selalu berbakti kepada keduanya. Meskipun orang tua kita misalnya bukanlah orang muslim, kita pun harus menghormatinya. Jangan sampai kita mengeraskan suara kepada kedua orang tua kita. Qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah mewajibkan kita semuanya untuk selalu beribadah kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua kita diperintahkan untuk selalu berbakti kepada keduanya. Ketika salah satu dari kedua orang tua kita telah memasuki umur senja, maka berbuatlah baik kepadanya. Dan jangan sampai kalian mengeraskan suara kepada keduanya, namun sampaikan dan mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasihanilah orang tuaku seperti halnya dia mengasihi aku ketika aku masih kecil. Fa idza kunta minal barrin ba'aik fabshir bil jannah. Ketika kalian tergolong orang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka bergembiralah, kalian nanti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa katsir min asy-syabab yubirruna zawjatuhum wa yu'inuna zawjatuhum wa yuhibbuna zawjatuhum wa yakhdumunahunna akthar min ummahatihim wa abaihim. Kebanyakan para pemuda khususnya pada saat-saat ini ketika telah berumah tangga, mereka itu
mengedepankan istrinya, mendahulukan istrinya. Selalu istrinya yang didahulukan sampai kedua orang tuanya diakhirkan. Ini termasuk musibah. فمن يقدر زوجته أكثر من أمه فابشر أنك عند الغرغرة عند الموت لن تنطق الشهادة أبدا. Waspadalah ketika ada seorang anak yang mendahulukan istrinya ketika telah berumah tangga, mengakhirkan ayah dan ibunya. Ini nanti dikhawatirkan ketika meninggal dunia tidak bisa mengucapkan kalimah syahadah atau la ilaha illallah. فأيها البنت المباركة إذا تزوجت كوني عونا لزوجك في بر والديه. Wahai kalian kaum Hawa, santri-santri putri, ketika telah menikah nanti, beliau menasihati kepada kalian ketika telah menikah, tolonglah suamimu supaya bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. وأنت أيها الشاب عليك أن تعين زوجتك على بر والديها بالذهاب إليهم من وقت إلى آخر. فزيارة البنت لأبوها وأمها حق واجب فلا تمنعوها من ذلك. Begitu pula wahai kalian para santri putra dan siapa saja yang telah menikah, berilah kesempatan kepada istrimu untuk menjenguk kedua orang tuanya, menziarahi kedua orang tuanya, karena itu adalah sebab mereka orang yang berumah tangga mendapatkan keharmonisan, sakinah, mawaddah warahmah. وهذه نلقي عليكم القصة في عهد الرسول وهي آخر ما نلقي عليكم. حصلت قصة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قصة علقمة. Di akhir nasihatnya beliau akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, yaitu sahabat beliau yang bernama Alqamah. فحضرت الوفاة علقمة وجاء الصحابة يلقنونها الشهادة وهو يقول لا. Ketika Alqamah akan meninggal dunia, ini didatangi oleh orang-orang khususnya keluarganya, ditalkin untuk membaca kalimah la ilaha illallah, tidak bisa. Disuruh la ilaha illallah, la. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك. قالوا له يا رسول الله أن علقمة حضرته الوفاة ونحن نلقنه الشهادتين ولم ينطقها. Lantas para sahabat Rasulullah menghadap kepada Sayyidir Rasul, wahai Rasulullah, Alqamah ketika kami ajari mengucapkan kalimat syahadat atau la ilaha illallah ini tidak bisa membaca kalimat syahadat padahal dia akan meninggal dunia. فقال لهم هل له أما على قيد الحياة. Lantas Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah Alqamah masih mempunyai seorang ibu? فقيل له نعم يا رسول الله أن عجوزا شمطة في البلاد فلا تستطيع تتحرك من محلها. Lantas para sahabat menjawab, iya wahai Rasul, ibunya masih ada, ibunya sudah tua, tidak bisa kemana-mana. فقال لهم اذهبوا إليها وأتوها إليها إذا لم تستطع أن تأتي إليها قل لها رسول الله سيأتي إليك. Lantas Rasulullah berkata kepada para sahabat, bilang kepada ibunya, tolong kemari. Kalau memang ibunya tidak berkenan kemari, aku akan ke sana. فعندما ذهبوا إليها وأخبروها بأن الرسول إذا لم تأتي فيأتي إليك قالت لهم لا أبدا كيف ذلك أنا الذي سأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت حبوا آتي إليه. Lantas para sahabat pun mengabari kepada ibunya, wahai ibu Alqamah, ketika engkau tidak bisa datang ke tempat Rasulullah, Rasulullah akan mendatangimu. Apa jawaban sang ibu? Tidak, beliau adalah Rasulullah, orang yang mulia. Apapun kondisiku yang aku alami, meskipun aku dengan merangkak pun akan datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عندما حضرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم سألها يا أم علقمة ما كان حال علقمة معك.
Ketika Ibu Alqamah telah berada di hadapan Rasulullah, ditanya oleh baginda Rasul, "Wahai Ibu Alqamah, apa yang telah dilakukan Alqamah sebelum sekarat ini?" فقالت له يا رسول الله أن علقمة مصلي ويصوم ويزكي ويعمل كل أعمال الخير. Alqamah, "Rasulullah, anakku Alqamah ini dulu ahli ibadah, melakukan amal-amal kebajikan." قال لها لم أسألك عن هذا، أسألك عن حاله معك كيف كان يعاملك أنت. Lantas Rasulullah bertanya kepada ibunya lagi, "Aku bertanya bagaimanakah sikap Alqamah kepadamu, bukan ibadahnya kepada Allah?" فقالت نعم يا رسول الله أنه كان يفضل زوجته علي في المأكل والملبس والمشرب وكل شيء. Lantas sang ibu menjawab, Alqamah ketika telah berumah tangga, Alqamah mendahulukan istrinya daripada aku. Urusan makanan, minuman, pakaian yang didahulukan istrinya. فقال لهم هيا اجمعوا الحطب، فعملوا الحطب، الصحابة جمعوا الحطب كايو، جمعوا حطب هكذا كثيرا وبدأوا يضربون النار فيه وأضرموا النار فعلا فيه، ولعوا فيه النار الحطب، كوم من الحطب. Lantas Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu. Kayu-kayu dikumpulkan, bahkan akan dinyalakan untuk membakar. وأم علقمة تشاهدهم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا الحطب، لماذا هذه النار تضرمها يا رسول الله، لمن؟ Lantas sang ibu pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, kayu yang dibakar ini digunakan atau mau digunakan membakar siapa?" فقال لا نحرق علقمة فإن نار الدنيا أهون من نار الآخرة. Aku akan membakar anakmu karena api dunia lebih ringan daripada api neraka besok di akhirat. لأنه كان عاق بك ويفضل زوجته عليك. Kenapa aku bakar Alqamah? Karena Alqamah telah durhaka kepadamu dan berani mendahulukan istrinya daripada engkau. فقالت له يا رسول الله إني قد أشهد الله سبحانه وتعالى قد عفوت عنه وأنني لا أريد، كيف أرضى على فلذ كبدي، هذا علقمة ابني وفلذ كبدي لا أرضى له النار هذه. Lantas sang ibu pun tidak rela anaknya akan dibakar oleh baginda Nabi dan sahabatnya. Sang ibu pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah memaafkannya. Apakah aku tidak rela buah hatiku ini dibakar, dinyalakan kayu, dibakar di depan mataku sendiri. Aku tidak rela, wahai Rasul, aku ampuni dia." فقال لهم أنت عفوت عنه من قلبك، إذا نذهب يا صحابتي إلى علقمة واطلبوا الشهادة. Lihatlah para sahabatku, kalau memang memaafkan sang ibu ini dari lubuk hatinya, insya Allah Alqamah akan bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. فذهبوا إلى علقمة ويقولون الصحابة أنهم قبل أن يدخلون إلى المنزل الذي هو فيه ويسمعون من خارج المنزل وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بمجرد من أمه عفت عنه هناك عند النبي صلى الله عليه وسلم حالا الله سبحانه وتعالى ألهمه الشهادتين. Setelah itu para sahabat diperintahkan oleh Rasul untuk melihat kondisi Alqamah. Ketika para sahabat belum masuk ke rumah, masih di depan pintu, mereka mendengar 2 kalimat syahadat yang diucapkan oleh Alqamah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seketika itu Alqamah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dimaafkan oleh ibunya. فعليكم وعلينا جميعا كبارا وصغارا ذكورا وإناثا أن نبر آباءنا، ولن ينفعنا شيء إلا بر آبائنا، فالجنة هناك تنتظرنا، تنتظر كل واحد بار بوالديه. Kita semua, baik yang kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, marilah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, karena ini nantinya menjalarkan, menyebabkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. فبر الوالدين أحياء وأمواتا.
Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik kondisi orang tua masih hidup atau telah meninggal dunia. وإذا كنتم مقصرون مع آبائكم وأمهاتكم في الدنيا عليكم أن تهدوا لهم هدايا، وأن بعد أن ماتوا وانتقلوا إلى الرفيق الأعلى عليكم تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل ومن كل أعمال الخير وأرسلوها لهم، قلوا نهب ذلك إلى روح والدي ووالدتي. Ketika kita masih mendapati kedua orang tua, kita kurang berbakti kepada keduanya, mari ketika beliau telah meninggal kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita sodakoh, kita hadiahkan sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعانوا عن فقنا الخير وعن آله وحفظ هم وضير، اللهم اجعلنا من بارين بآبائنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا لا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مسافرا وديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاح الا قضيته واسترتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.